Sino ang Pangino, senior leader, district leader, Mbaya Pangman Bising Tiang, Koinai, Kok Tajatang Naragay, Sino Pandana, and Sendan Bagayang, Manang Sar, Kilder Nafisa, Risaya, Ramaya Pamai. Sakra ani kapani takute buhuk songo. Congress khai bongo. Tumara bangli khai bongo. Mana amara bangli kinai rong kale amara bangli apa tumara bangli mang ne dina. Boro khai bongo haisi. Abni bagi sen BJP bo khai ne nangya, Congress bo khai ne nangya, CPM bo khai ne nangya. Tiprasa bo khai ne nangya. Dia bacini problem, bacini jenggal ki development ni problem di ba. Santi sompriti ni problem di ba na usadi. Sing hai santi sompriti na hamdak nai dopan hasa kau di sabo tong sala. Sing santi na hamdak mani bagi kini beka om seklai no kaham ni bagi no bunyi dofar no sing jagari kable Kanchanpur area rogo. Dia batini bunyi dofar ni boros no kamu kaya. Ansani Musmani ke mosi. Chini dofani problem, development ni problem ya. Chini dofani problem. Tui ni problem ya. Chini dofani problem. Karen ni problem ya. Abo ngai, abo Wngo, abo ni against ya se. Abo ni against ya. Abo a high nong nai hesi. Just a party full of kaito. Because central government hazar answer no horitong. Hazar kuti ransno rohori to state no development kaya ni kuti ang moko no lo site pa kita dia bachi soy problem le political problem si monoson clear list ni nang ji soy problem le sangchini bor rokno political safeguard ni si and as hamung a choba chini Bubagrase khai to Tiprasa khai to 2028 ni election ang mokok pare baso because mokok belai kali important chini bagai 2028 ni election chini bagai belai kali important and 2028 election mokok lain na ni dan ke 2026 ni election the April 12 tarik na thang tongo jeng just sagam mokok lain na ni dan They babisa fajin tumung sing one sui faga ke bunyi dofani borok ni bagi bo 2028 election belai kero important and borok bo tumung 2028 ni election duplai nani kang ke just sakapon borok tabung ni election 2026 ni election the 12 tarik na nai tongo di Tiprasa na borok subai tukra khai mari nai Ozagawo, kaini force pringitom. Kaisa hekte kaisa to faras sokomor sukani. De kaisa hekte oda ketang toman. And then kepiwo. Bunyi dofani borolo. BJP ni bumungui. Titi additional subaya ni bagui. Borolo very fun toman ni borong use lagi. BJP ni bumui ang sama ni ngaga mosi. Bunyi dof ni bagai BJP Congress CPM important ya. Bor ni dof hadir chop to se important ku. Nahari na yen borok. BJP ngaga BJP fayo Congress thau CPM thang payo. Ya ba al leader na al leader. Nahari na yen. Mari sabot agi Congress ni ata pangmani no bole. Borok kuno BJP ni kaham na ya, borok kuno Congress ni kaham na ya, borok na iman ni ke bor ni top ni kaham ni bagi sit na ya. Tumung, Tiprasa ceni thangkang ke, acen mung Tiprasa ni inglak, abo cini cen mung sing. Tumung Tiprasa ceni thangkang ke fai chong mariwo, Bubagrase ba di om thani cen mung glak. About chini dofari chen mung signa. And puida sekang ruling government titi additional box sebaik. Tangli sebaik nai
because no thangi nai de he kwai hai town agot la hai town thangi nai de he telamura wo kini yong ni stay pon bor ni bor bangin pa a bor no boda ka danai bor kai sano lama bor ni pagi abo ka TTA ADC answer je TTA ADC se bijoy ran khosang fight khai man kha je TTA ADC se samacharon Nogendra Jamatia song 3 we soba khai man man bor subai nai no subai nai de kunu doubt abone funuk mu Besar ni zara seng nugo petrol area hai amse rokno. Biji hazar thana ya Tiprasa bari phone se ADC company u ganau se abo no about general areas mami. CPM le so bandi wi je khayo. Ya ba BJP rokle ain pass khai se TT additional sabai di nai. Abo seng stray gani nang. Teng nuk khna bali phunung mo tongu Citizenship Amendment Act tamok sai. We don't find boro ain nani faimano tuye je kun hanai nani kri faitung ke ba Tiprasa simida apni pod na ruzna no sala Tiprasa simida apni pod na ruzunai no just a harbor langi tha nang khang gang ke je ain nani faijar ro se equally jotto state of bargani tiar tong a mokok sab sada gaisi de liwo jon se program salai ang no kogriwo Not to say the Bangkok sing no narrative, but we want permanent solution in our country. Yeah, but problem Lonia, problem Gosia. All the TSF, the Andolan Khaina Kogui, for a Citizenship Amendment Act being passed by this. And our Puile Mutanara. More hiking of tomorrow power of Hagankai, Khai 9 or Khai 9, they could doubt 3 years ago. Manik Sahal always hide it on her. Soon, just forget for a dokhol Khai. Khai Cablation dokhol in the Agotla of no. Khai Cablation dokhol in Khai of no. Khai Cablation Telamura of no. A tamper of dokhol Khai night on the answer. Tumu bo. Democracy is the Tiprasa Methane. Government form Khai and Gosi Nahamanka Mohesi. Yeah, but dokhol Khai Manokan Gosi Nahamaya and Anpuit of Khai would not about dokhol Khai Manino Puit Gosi Nahamanglaki. Yes. TTA this doesn't take dokhol Khairia. TTA this is most skinny. Abo Simia, Movaisa Cox Hamilton, Abo Fan Fagas Hamilton. TTA this Yabo, Tiprasa Bagwile. Job to the Bagwile. Yabang Tinis How. Kaisa sapina and Kamano Sanai, TTA ADC our Chinino Abuinia. Because Bono the Fiato, TTA ADC, Tiprasa Tribal Area District Council is that no. Since tribal is the cinema house, since Tiprasa was in Bubagrase. Therefore, TTA ADC our Chinino. Stay the Tamanton, we don't care. BJP the fight on Congress, the fight on Abbasson, boosting money business and government from Khai. But TTA this you are Chini regional party of government from Maklana, take no doubt to the Chini Yapana Matona. Come on, Boros, no Benga.